الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي كل بريء ومنكم بعد الفاقاني كنت بفسكوش حوانا بعضي في قرآن الله سبحانه وتعالى سورة الزمر بفسكوش حوانا عدو رحيم رافا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هي آية إبابة أكاد موضوع مسلم رحمه الله بعد خرافة بابا إيه كانت المعنى كي وما قدر الله حق قدره ولامن الله قدر كرنجي وركب قدر بكره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قيامة يوم دين إكو باوشي الله سبحانه وتعالى مقبول بتريده والسماوات مطويات بيمينه أدي ورد إكداره فنعقل ورالي فوالده سبحانه وتعالى عما يشركون. إكداره يشرك لكم الله ما تيري مصطلح بينه. ini baskuloga ini ayatul muraduga sallallahu alaihi wasallam bayan qur'an ibabu bayan qur'an bayan hadis ku tawmani muride kiya bedum ni urtaka detere urtaw bi tarasnu wa puri man isharat pada Allah subhanahu wa taala especially urtaka bere ko mitala nabi asma bayan qur'an bayan hadis tawdere Allah subhanahu wa taala akulu ge wa ta hadis urto bayan qur'an pe adi ekala gaushi mati ga wadi omu wa bas is bayan ge hadis to bayan ge nasa ini masalah की अवल में सुन जमात अकीदत और अब बड़ा सवाल कर दी फामा से तौहीद के तीन दाने करेंगे दाने तौहीद के असमा और सिफात तौहीद में को तीन बैठ इल्म मसाफ नहीं तौहीद ar-rububiyyah इफरत बा लते तौहीद उलूहिय्यह लते तौहीद असमा और सिफात तौहीद रुबूबिय्यह है कि मैं अल्लाह हूं कलाम साथ खास प्रभाव पावा कंकमो के कला के कवत को एगो तुम इन्ने आते के जी नेतमो के तरह मुफद्दुमा एते के जी बलेटुमा के तदबीर पुरवमा एके के इशु को देवमा कायनात में में कंकम तदबीर को बलेटुमा निवरिया कम की हमें के अल्लाह जात पूरा खास से कमा कमाई बीइंग एब्लिस करने के कला के एब्लिस मखलूक के एब्लिस दायरे में दुआ का तो गैरी को प्रश्न को कबूल करो यही तौहीद रुबूबिय्यह रब्बु अंत कम के बढ़िया सीखे कि अल्लाह एक तो अंत को अनबे की तौहीद असमा और सिफात इससे बयान करो मैं तौहीद रुबूबिय्यह के बारे में मक्का मुशरिकों में सुनी ईमान है एक ही कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन हालत बयान कुरान अल्लाह पे वाले सअलतहुम मन खलक़हुम ला यक़ूलुन अल्लाह अदेगफान इदामिन असवाल पुरब्लाफिया इदामिन मुफद्दरी काफ्तो इमिन बुनाने हम बशरुन इमन मुफद्दरी अल्लाह मक्का मुशरिक कबूल पर इमिन मुफद्दरी फरात के अल्लाह हमें के नेमियो रनु वलन सअलतु मन खलक़ अस्समावात वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह अदेगफान इदामिन असवाल पुरब्लाफिया उर्तकाबि मुफद्दरी काफ्तो इमिन बुनाने अल्लाह मक्का मुशरिक कबूल कर और जगह मुफद्दवा इमेन और बारे विश्व फराती अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकमो का एक निर्देश कराते के दारे में नुआ का के भी मरकब करो विदा उदु तक का इस दार में करो बलवा हम तौहीद असमा तौहीद रुबूबिय्यह की रसूल पे करना औत का का माबुल आराम मुफद्दफा कमेनो ए इंसान के फितरत का बदी कमे खाला को वडिगल्ला कबूल करो तौहीद के देवरा पे की तौहीद उलूहिय्यह तौहीद उलूहिय्यह की अर्थकुंगे कंकमुगा अल्लाह इतवंतको इंसान पूरा कंकत अल्लाह इतवंत ए
අලකම් හක්කුවා හැමකේ ෆරාන්තගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලකම් ගොතුන් ජීවන්තරි උන්කම ගාව ඉනමස් අදි අලකම් ගොතුන් බිරවති උන්කම ගාව ඉනමස් අදි හොෂුවැතරි උන්කම ගාව ඉනමස් නදරබොර උන්කම ගාව ඉනමස් කතිලොන් කම ගාවස් අලකම්ගේ මානාග හිමනේ එව්ස් කමයි ඒ හිතුගේ අමලකම් ගාවස් දුලුගේ අමලකම් ගාවස් බේරපොෂුගේ එහෙනි ගුණවන්තගේ අමලකම් ගාවස් අලකම්ගේ මානාග හිමනේ එව්ස් කමකොන් එව්ස් මින්වර අල්ලාහුනුම් ෆරාතක නුදිනුම් අදි අලකම්ගේ හුරියා මානෙ හැමකෙන් අල්ලාහ් ඛලාස් ඒ තෞහීද් අල් උලූහියා මි බෑග රසූල් බේකරුන්නා මුෂ්රිකුන්නා අරාරුම් වජෝන් එමිහුම් අල්ලාහ් බෑවරි කුරම් වෙස් එම් ෆරාත් එකලාංගේ එක්කොන් එම් ෆරාත් කල්කොන් කුරම් අල්ලාහ් සල්කොන් කුර එකම එයා එක්කො එම් ෆරාත් එක සල්කොන් කුර එමි බෑග රසූල් බේකරුන්නා මස්සජීෆවන් අනබ්බේගේ තෞහීද් අල් අස්මා වස් සිෆාත් තෞහීද් අල් අස්මා වස් සිෆාත් කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්මහා රිවයති ඉස්මු ෆුර්තකා ශුවත ලිබෝඩි වාකමායි එකලාංගේ එම්මහා උනසිවතකුන් හුස්තාහර වගෙන් වාකමා එකලාංගේ මඛලූකුන්නා එබ්බස් හයිසියතකුන් එකලාංගේ වත්තරවගෙන් වාකම් අබූල් කුල් මේ තෞහීද් අල් අස්මා වස් සිෆාත් එමිම මේ බාබුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශුවෘතකා බේගතුම් බයි ශුවෘත වාහ විබාබුග බයන් දෙමිච් අල්ගොන් මෙන් කුරීගෙස් දන්නවා ෆානේ සුන්න ජමාඅතු අකීදායකි අහ්ලු සුන්න ජමාඅතු අකීදායකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ ذات ෆුලා බේවතුන් දෙව්වාපා خبر ඒ එකලාංගේ ෆොතුගා කම ගාවියස් දෙකලාංගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතෝ කම විස් ඒ ආසොන්න خبر ඒ ආසොන්න මින්වරක අල්ගොන් මෙන් කබූල් කුල් ඒගේ වත්තරායි කයිෆියත් ඒ මිසාල බයන් කරු මෙන්නති ඒගේ වත්තර බයන් කරු මෙන්නති ඒගේ හගීගි මොරාදුග අගොන් මෙන් ඊමාම්වා කංග බුණු ඒගේ ඉතර අලගොන් මෙන් යාමෙද වාහක නුදෙක්කුන් ඒ සුන්න ජමාඅතු අකීදා ඒ අලගොන් මෙන්නක අලගොන් මෙන් නුෆෙන්න තන්තත්තකේ වාහක අමිල්ල බුද්ධි මිස්නාගෙන් දෙනගන්නා කන්නේගේ සිෆාතුගේ මස්සලේ කි ගයිබුගේ මස්සලේ ගයිබුගේ خبر අවම නැගේනෝති දෙගොත් ඕනියාම ඒ එක්ගොතකේ වෙස් දෙන්නේ විදාන ඒ ඒ වහීගේ බෙහෙ දෙබේ ඒ කීත කුර්ආන වේකලාගේ බයන් කරා ෆොත අනෙක් ගොතකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වහීගේ zariyain අංගවා ෆොත එකලාගේ ذات ෆුලා බේවතු කුර්ආනක දෙවවා ෆේ خبر ඕත එකලාගේ ذات ෆුලා බේවතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අංගවා ෆේ ඉංගම චේකලෙන් ෆන් බයන් කරා බාකුනෝනි ආගමන නකරේ ඒ خبر තක නේගේ මේ خبر තක ආශ්‍රය ගත ඉමාමු ගෙයි සුන්න ජමාඅතු අකීදා මිතාංග බයම්වෙන් එදියයි අක්පොළොග වාහකයයි මුප්පොළොග වාහක බයම්වෙන් එදියයි හැම කුරින් දෙන්නේ මානාගේ සිෆත අවොන් මෙන් ඉස්බාත් කරන්නේ එන්නම සවොන් මෙන් තෙරේගස් මිහාරකස් සුන්න ජමාඅතුගේ මස්හබ් තකුන් මස්හබ් එක්කිබා එෆාවා බයි ෆිකුර් තමිදනි කොම්ම සරක ෆෙන්නමු ඒගොතුන් සිෆාත් තවීල් කුරි අශාරිනායි මාතුරීදීන්ගේ අකීදාගේ බයි බස්තක අවොන් මෙන් තෙරේ කොම්ම සරක මෙහාර බයි මෙ ෆතර මගේ බදේ අදී ඒ සුන්න ජමාඅතු අකීදාගේ නමුගා එන්නම සුන්න ජමාඅතු අකීදා නෝ ඒකේ සුන්න ජමාඅතු අකීදා කුරින් දෙන්නේ නෙවෙයි අකීදාගේ මතේ ගොම්මතෝගේ ඉමාමුන් තිබ්බේ අකීදායි සිෆත ඒකේ ذاتුගේ අල්ලාහ් ලාසිම් කරා බබත ඉස්බාත් කර මේ ෆොතුගේ ශරහාගා මේ ෂේඛ් අබ්දුර්රහ්මාන් හසන් අල් ෂේඛ් විදාලා ෆවනි එකලාංගේ ذات ෆල එකශීගෙන් වාෆදා මතිවරි ශෆුරතේ ගිවාහ මිතාංග බයම් ෆාවේ කිස්ස බයම් ද හදීස් ගෙයි යහූදීන් නබ්බේ සිෆෆුරතේ එගේ ඒ යහූදිය කාස් යහූදිගේ ඉල්මුන් කරේ මේ කාස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ දන්නවනි කියාමත් දු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඕඩත එකලාංගේ එන් ඉංගිලි ෆුලුගා දබ්වා එම්බිම එසියෆුරතේ කි එමේ බස් දන්න සියෆුරතේ කන කමි හදීස් බස් ෆුල ෆවගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හෙබුරුගේ යහූදීන්ගේ ඉල්මුරියාගේ بس فل كلفان تذكر وقتم كلفان هدوان نكربي تصديقا لخبر الحبر حبر كواكي يهودي علم وريا ادك واكي تذكر بيان كرم وقتم كلفان هدوان نكربي ادي كيوا ودالوي وما قدر الله حق قدره الله سبحانه وتعالى قدر كرن جواب ورك بام قدر نكره والارض جميعا قبضته يوم القيامه
qiyamat du bin ekko bahushi Allah ge muppulu ge terege mitagas yoti shebulda isbat kurwa me bawtu ge shebule embima emihunna emihunge ilahi Allah subhanahu wa ta'ala baala fattahum egen huni ma'lumat nabiy sallallahu alaihi wasallam ewani e ma'lumat iqrar wadan ei Allah beegutun e dekke waage ki nubawa ke ekkam gaana meke de faano e ginwadne nun kurabani ki en inkar kurabani efo she widala fauni وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه em furtama ishara kurafani Allah subhanahu wa ta'ala bodigem wa tana begut ash'arinai maturidin ge aqida ki Allah subhanahu wa ta'ala kalam zat fulage puriha taaku bodigem wa kalam zat ful huriha taaku wa sunna jamaatu aqida ki kalam zat ful wani arshi ge matiga ekalam khalqatakun kiban feeve emmeha khalqatakun ge matiga Allah bodigem wa ei kurin essede riwayatu gedi furtama oda bima deterega fassede gardu rasta kama komme deudek deterega fassede gardu rasta kama egodon hangudo fege matiga kursiye fege matiga arshiye fege matiga Allah odigwa emima ein Allah subhanahu wa ta'ala medenne matiga umge sivakula bedebot ehnama sekalange ilmu fulu hurihata bekalange ilmu fula qudrat terikam hurihata odigwe rihataku ekalaanga ilmu fulai qudrat teri kambe enname sekalaanga zaat fulu odi gemani arshi gemati ekit quran Allah subhanahu wa ta'ala ngabani ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa rahmanu antaskalaanga wani arshi gemati istawa mane ki matiga odi gemo ehm bima mis yubulaki quran agun menna deh budi fasife agum haramange kamaki ekit quran ge me ayatul murad istawa ge muradu hen geggota bayme kuramundat ei baruga mana arshi ge macha bar hinge omuga mana ei ta'wil ekure ek mana frolale adi emme ajabanje kamaki ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa rahmanu antaras kalam ve kalam arshi matiga odigem wa ka buneba ayatu ge tarjuma ga hen genesha Allah subhanahu wa ta'ala wodigani arshige matige algon men bunima etan kamunudan e aqida rahul warin e maulumate gos maulumate kapune enam ayatu gotiya mewa e ayat kandalaka gunan ya fasehen me tarjuma me amburale enti madima emege murada e vidaloni wa ta'ammal ma fiha ithbat uluwi Allah ta'ala ala arshihi kalam arshi matiga wodigem waka ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم آية مراد جالس أدي مثال إس بيان مديا حديث تو مراد جالس إكذا فان حديث كرافة نوى عرشي متيج الله وديكم معناه كي एक हकीकी माने नूने ए माना तमुरी एक ظاهरी माने बयान कर दोपन लेके मिसाल के इतुर गोतक तावील को बदल करे पे नोए وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه أدي عرشي متيجا وديكم بومك واهك بنون الله إكلانج مخلوقنا إفتروا كما كبس كذا فان بيان كرا فنوه فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته أي حقكم غوانا إجماعك الله عرشي متيجا وديكم بوم أدي كلانج أقولاي مقولهم واهك إهن سيفكرون أي ekalaange makhluquna egge kurun kamak waanama ee zamanu me punahe ashari maturidin punahe appula gwaak punima insana egge bani makhluquna egge bani ego ei hagige kauga waanama nabiy sallallahu alaihi wasallam ei ummatuge amanat teriya ekade fana ummata ebas anga nodebba nodi فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين إهني الله سبحانه وتعالى وني إكلام فان مجور كربا إكلام الدين إكلام النعمة فريهم كربا ميستكون فور قدباف إبس كمي إكلام فان وانغنا كربا فنوي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وتلقى الصحابة رضي الله عنهم النبي إفوغا ما الله رسول الله الصحابة كلمني إبيكلو نبيا بفرق كلو إيه فهوغا أميهن نجت نقول كرباف
ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله الله سبحانه وتعالى مي بيجمع ماتير شيفلوتكاي إمها اسم فلوتك بني أصاب ويكلم أقول من نعمة نبي صلى الله عليه وسلم فرائق نقول قرآن شيء متعودالوني من الله وني نبي صلى الله عليه وسلم مدير قربا دين فريهم قربا فريهم قربا بيقولن أصاب ويكلم وني دين إيه فاهم من نقول قرآن إبسيتشين وني نقول فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من ربه من صفات ربه عز وجل اما باوانا فوتا باوانا بيغوتا اصحاب كانوا كذفانا ايمان غريا مانتا قبول كفر كما قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اي كلام فوتو وحي كوري فدا سوره ال عمران هبنا ايتو علمك كوريرا غسوا رباني علم وري الراسخون في العلم معنی علمك ثابت تبي بيكر ඒ එබ්බා කියවා පණබ්බානෝ කියවා ඇහෙන්නු ඉල්මු දන්න බේකලොන් ඒක හගීගි මානයි රාසිඛ් මානයි එච්ච තනෙග්ග වර්ගදේ හිෆාෆියා සාබිතු ජම්ස ගහෙබ්ස් රංගල මූල ඇති හරුලාෆේ අපන ඇති රාසිඛ් එච්චකේ එහෙම ඉල්මුග රාසිඛුන් නකි හුරියා මානයි ඉල්මුග දන විසා රංගල ඉල්මු හාසිල් කොෆාමේ අමලුගේ තක්වාගස් والراسخون في العلم يقولون آمنا به علمك راسخ بدال ونكيكت آمنا به أهرم يتكتش متبي إيمان بجن كل من عند ربنا هوريا تكتي سي الله بعالم تكتش أي أرغمن مان إيجون كمقابس نيجون كمقابس أرغمن من الله بعالم إتشك بجا ميك حقيقي مراد إيمان بجن نبي أي بناش أي قرآن بين آياتك أرغمن من مشتبهات آيات ما لك مراد سيدا حقيقة تو بين سيدا قليلك مين مراد کے بننے کے مثال کا الف لام میم حا میم عین سین قاف یا کرتے کہ اگے مراد او منے کے چلو ایک بیفل ایک تفسیر کرو اینم کوم مانے ویس الگو میں بننی اور یا اچ کہ اللہ بانے وچ ایک امام ایک او میں ماننے کے انکار نہ کر ادی الگو میں امیلے تفسیر کو فمنو اتر مانے میگا نوہمنے این ساو بن بنا එම ඒ මාන එගුම්කම ගාවිස් නේමුකම ගාවිස් සූර්යාචංගයි අල්ලාහ් බාවල වෙච්චි කමරේ වේකලු විදාලෝ وكذلك التابعون لهم باحسان وتابعوا هم نبي صلى الله عليه وسلم මෙදරු කර දීම් ෆුරියම් කුරාබ ඒ ෆුරියම් කුර බෙගත සහාබින් වනි දස්කර බෑ උම්මත නකුර කුරා සහාබින් කිබයින් තාබී වේකලු වනි හැම ඒ වේකලු ඒ දස්කරේ ගොත දීන් අරමාම නකුර කුරා ඒ වෙච්චි වලවරු وكذلك التابعون لهم باحسان وتابعوهم أدي أتباع التابعين والأئمة من المحدثين أدي حديث المورين الترك إمام الناي والفقهاء فقور الناي كلهم وصف الله بها كما وصف به نفسه هوريها بيكن حديث المورين الناي فقه المورين الناي هم وداغن هوريها بيكن مسمني الله سبحانه وتعالى كلام ذات ورسول قروا فغوت एक हकीकी माने एवस मिसाल जो हम वत्तर बयान कुरमें नेति एक हकीकी मुरादु की इमाम में एक तो सिव कुराबा ए मेंगे एवस बेकलक विदाल नोए आरमें एप्पले बुनीमा इस एग्गबनी है आरमें एति मानव कुरानी कुदरत को माना गया ए आवमन कुरिस पेन्नान परगिना तर्जुमा तो आवमन तेरे कुरे फुनान मे अल्लाह के यदु कुदरते यार मी आयत मुराद साउन बलालिंग तर्जुमा की तो ले फोननी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुदरत के मुप्पुल के तेरे कुदरत के लफ्ज़ के नसा ए असु तावील कुदरत के लफ्ज़ के ना कर वजे एगोते इसिबुल गेना फुदे एनु असु अशअरीन के सीधा मजहब बरे रंगल को एदि गेनसा एनी कुदरत गेनसा अनेक मुप्पुल गेनसा एनी अशअरीन एमियु के सिवा मुप्पुल नुगन्न कुदरते पुना उरिहा एचस कुलदुवंतक मुक माने मान अमरादा एम अगोन मेदनोनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे देवपुळे कुरान वही कुरबिय बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा एकलांगे देवपुळु तणवस्वेगे वे एकलांगे इराद कुरबि गोतक मिंबरक हेद कुरबे वही कुरबि अगोमनक नोन्नाने देवपुळु मुरादगे कुदरतिरिक मे बुणु माने एकलांगे जात फ्लाबे उंदो खबरे एम अगोमन बुणन जेहेनी देवपुळे एंगे मे देवपुळे दें अगोमन बुणन जेहेनी एइन इब्बस यफ्ला एकलांगे मखलूकुना वत्तरे नोने
den bunan jeen algon misal bayan nukurme den algon bunan jeen algon taswir nukurme ei bunan jeen ekako ei deppule none em bunum isne nonna nekalaga zaat fula deppulu aga bayan kurbi ei nuktay den vidalu ani ولم يجحدوا شيئا من الصفات اي امام مس حديث کا بیان کرے فدین صحابین نقل کرے گوت اتباع تابع نقل کرے گوت الله سبحانه وتعالى سيفر دبني صفه قربا فے ولم يجحدوا شيئا من الصفات اف صفه کے انکار نہ کربے تیرے من قبول کربا تو algon men tere ke bedenne algon men amko صفاتو مسئلہ گیا تفصیل کو وا کے ندک سوبکی අස්තු ආම්මු අකීදා බලාෆි අහ මුහිම්මනු සිහුර තාව මේ ها තෆ්සීල් වහදක්ක ඒ ආම්මු අෆරාදුන් හේසිතුම් බලාෆියා අල්ලාහ් මුරියා සුහෘතක ලිබෝඩේ වාකම මුරියා උනිස්බත මුස්තහරගෙන් වාකම එකලාගේ කුර්ආනුක බාවාලෝ ෆෙච්චක විහාරම ඊමාම් වංකම මේ මින්බරුන් ආම්මු අකීදා ගබෝල් කුරි මයිති ෆුදේ ඊතුරු තෆ්සීලක නුදිස් කොම්මෙන් මුරියා සුහෘතක වා තෆ්සීල් නුදිස් ෆුදේ හගේ ei ena huri allah baale chekku ja imam wege allah huri apure suwata libe qabul koge adi ekalaage zaat ful unisibata mustahir koge ekalaage enge vecche be qabul kuran tayyar ehnames sifaful to masala ga bay mehun meya khilafan emihun ga aqida faala kuran feshima den ei warbod masale den algon meg be jehe buna nune ge henne nune ei allah ma dunubache qabul kogen diuma ki warbod masale algon me haram wani kit qur'anuga allah subhanahu wa taala ekalaga arshi matiga wodigem waakamu aqida bayan kura waniko mi aqida ehen atu furulala mase kura asharinai maturidin aqida fettoga divei bom warafon lion fotei e fotoga surhege le bonnani allah subhanahu wa taala ekalaga zaat fula egashiyem wa gota arshi ge matiga wodigem muga aqida ki yahudinge aqida ki yahudinge aqida කියම නෝලාලු කුර්ආනු ගැනස්සුක බයන් කරවනික මිදන්නේ හුරිහා බාවතික සියෆුලතක එමෙම වණි එපතුක ඉන්කාර කොෆ් අදි එයි ඉන්කාර කුරුමුගේ ඊතුරුන් එයි සහාබින්නයි තාබේන්නයි ඉමාමුන්ගේ අකීදාකම් කබූල් කොද්දේ වරබඩ මසේ කොෆාන එන්නමස් එයි ඉමාමුන්ගේ අකීදා එන්නුන් ඒ සහාබින් අකීදා එන්නුන් එයි ෆහුන් ඇස් මිහුන් අමිල්ල එමෙගේ බුද්ධින් උෆද්දාෆවා අකීදාෙන් එයි සිෆතක ඉන්කාර කුරුමු efidal walam yajhadu shay'an min as-sifat sifatu getereng evves echeka ebegola inkar kura fenno ei sahabimes tabimes atba'u tabi'inus wala qala ahadun minhum inna zahiruha ghayr murad ei tereng evves begola vidalo fenno mis yafultogum beer bushun ekure murad e nune astu murad egmane ki appule wahi kurema ei astu hagige appule nune e kudratterikam ehem bune vennete ei imam ver begola vidala hodi ehem nubune vene غير مراد ولا انه يلزم من اثبات التشبيه ادي بيكون بداله فنوي اي سيفولو هين اهرم بنفيام اي وترون لازم كونيكمكس بل انكروا على من قال ذلك غايه الانكار ادي كيت ايغوت بنفيميك ايكونغوتكت اي سيفولو تن الله اثبات كوريما اي وتروني بنفيميك انكار كوفيوني بيك اي رد دي بيوا فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة إنكار كل ثابت دليلك مباوتك صفتك إنكار كل ميهن رد ديرمتك إتبار مجلد إتبار وليمتك علم ورماني اليوبا إفتهر في الناس شبهاتك رد ديرمتك سنة جماعة علم ورماني اليوبا ففتن أهرمن نبودي وليمتك إسبودي مجلد وصفاك يوري فناشه ميدنني باطل عقيده يدو ديفا امبما اي عقيده کی باطل عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات فل اثبات کرا ہم سیفل ایک حقیق مراد و من امام جہل اب سال کے معنی بدل کو انت فرلا ادا گنوان الحافظ الذهبي ودالو فغني واول وقت سمعت مقاله من انكر ان الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم الامام الذهبي دالو فني تمنى ام فرتمان الله سبحانه وتعالى عرشي متيغا وڈگم واکم عقیدہ انکار کرا دی تمنى ام فرتمان اڈو ہمیک الجعد بن درهم ای کون زمان تئی صحابی نمیگوس تابعین نمیگوس اتباع تابعین نمیگوس اے فهم یا اسم ترمی میونچ الجعد بن درهم
وكذلك أنكر جميع الصفات هنا هرها صفتك إنكار كوري المعتزلة وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة خالد بن عبد الله القسري هنا قتل كوري جعد بن درهم إما عقيدة مشهور كوري ما يرون خليفة فراتو خليفة إعلان كوري بوديدو خليفة إعلان كوري كلام إمّي الله أتكا كتم وقتم جري كتلارة تمن الله أتكا كتم وأتكا كتلاني الجعد بن درهم ಏನ ಖಲೀಫಾ ಹಾಯಿಸಿತು ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಬಾಡಿ ದೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುತ್ತಮ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ ಜಾದೆ ಬಣ ದಿರಹಂ ಕತ್ಲ್ ಕೊಸ್ ei enuba aqida khatri men ei ummatuge khalifa ge aqida difa rad eko faunga se sunna jamaa kam bay me wala faturam be fa akhadha hadhihi al maqala anhu al jahm al safwan efoge e qawlu e bas sanekka sene kiba naqul kuri al jahm ibn safwan imam al jahmiyya jahminnai mu'tazilainnai ash'arinnai maturidinnai mi hatta sifatake inkar kurin bay me ekko inkar algom kuriya tahalige skiya defan ebbe huriha sifa wurtake inkar kuri kivegen emen buni ebbe sifaen harmes wako bunafiya insan wattaru ehme huriha sifake inkar kor assawadi wak bunafi insan sadu hai ehmima assawadi gen nesnuwe denwadi gen nesnuwe engo huriha sifate inkar ehme haram bunani anebbe huriha sifatake ga allah insan wattaru kuri ehme haram bunani al mu'attila تعطيل قهول الصفة كإنكار كرامه علىكم كراني وجود کا نفرات کر ایب صفة نفرات کے نفرات صفتوں کا تشبیہ كرامه وتر كرامه علىكم كراني بودا کر ایب ہمیں لے باقی فرات کا وتر کو کہ صفة ادی میں معنی کی بودا کی ایکم حق کی کو بات حق کی صفة اثبات کرو ایکم کو وتر و نفی کرو قرآن کا صاف معنی جو بیان کرا نے ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ekalaanga effadu ekam ebbes faratanu ekalaanga assawadi balla wadigen wema assawadi gotum balla wadatum sifa ekalaanga zaat kola sabit kurwa nafi kuravi kochit wattaru mi manna juriya chigas oriya sifulegga sawgomana sabit ekam me haram bakki bay sifatu misalaka ash'arinna maturidi emi hun sabit kore zaat ekalaanga zaat fulabak ذات فل واقع ثابت کو پوننی ذات فل بے کم کو کلانگ ذات فل کلانگ مخلوق نواتر نونے اگون پوننی ہم ذات فل گتی وی دالوا ہے میں ہن سفاگس بڑا سے ای ذات کے انسان نس واچ ایک تو بن ایک ذات فل بے ذات کا انسان کا اتر نونے میں کلانگ ذات فل ایکشیم وا مانا کا ہر میت مان پر مثال قرآن اللہ سبحانہ تعالی ایکلانگ نفس فل گواہ بیان کرا تعلم ما في نفسي عيسى فانو سورة سوالو كي القرآن سورة المائدة مي نصارى الله اكو داريكلكو نغاغن غوليتي داريكلن الله لا غوليتي ان انكار كروا وحي كر عيسى فانو كر اسوار انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون كليغ فانو هي ميستونغا تو විදාලෝ හි තිමන්නේ මම්මයා දෙමිහුන් ඉලාහුන් ගොතු බාදා අනුකම් කුරාෂ එකේ ෆන්දාලේ මා කුල්තු ලහුම් ඉල්ලා මා අමරතනි බි අන් ඉබ්දුු අල්ලාහ රබ්බි ව රබ්බකුම් තිමන් නුබුන මේ තිමන්නේ ඉවලා අමර කර වෙච්ච නෝනේ ඒ කොච්චත් අන් ඉබ්දුු අල්ලාහ රබ්බි ව රබ්බකුම් තිමන්ගේ රබ්බයි තිබෑමගේ රබ්බ අල්ලාහ අල්කුම් කුරානේ තිමන්නම දෙම් දන්නවනේ ඉන් කුන්තු කුල්තු ෆකද අලිම්ත තිමන් එහෙම් බුන්නම එකං සිබේලා දරවඩිගම් වාන තඅලමු මා ෆී නෆ්සි වලා අඅලමු මා ෆී නෆ්සික් ඉබයිලා දරවඩිගම මේ තිමන්ගේ නෆ්සු ගාවා කම تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إذا إله نفس فلو واقع تبني كنك نفس رسول بيكل قوام بدك هم نفس إيه ذات نفس أو منو دفن صاف هم يك إنكار قرآن في القرآن لكم أو من نجى يشكي تفاوتوانك لكم صفة يوتي إثبات قرآن هم إنهم ذات فل ثابت قرآن وتر ونفي قرآن أو من براني هوريها صفة جس أو من مكيدك එකලාංග ذات فل ඉස්බාත් කරාම කොම්බේච අවම කබූල් කර මැදි ඒ ෆෝග වත්තරු නෆී කර මෙහම ذات فل ආබේ ගොතුම් බුණා ආදේ ඒ ෆෝග මේ බාකියෙන් හදීස් අවම කියාලා ෆනිම්මාලානේ إمام شيخ النوف رواية عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
عباس بن عبد المطلب كان رواية فايدالوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به هل تدرون كم بين السماء والأرض ودا بما دمدغاوني كيها درمنك كنگي قلنا الله ورسوله عالم تمن دنيي من الله إله ورسوله مولدر ودگمبن قال بينهما مسيرة 500 عام نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره ويديتريگا وي فسته گاردو گراست فسته گاردو گراستا يديتريگا وي دين ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام كم udakun anen udake mani deuluge deetirega we fassate gahardu garaste وكف كل سماء مسيرة 500 عام كم udegge bomenuga we fassate gahardu garaste وبين السماء السابعة والعرش حفنا udai arshiya deetirega wani bahrun kandeke بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض كانوغا أدياي مچا ديتريغا ودا بما دمدوغا وا درمنبه والله تعالى فوق ذلك عرشيغا متيغا الله ودگمني وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم غدرين عملت وترين එබ්බස් අමලෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වංහනා වෙගෙන් නොවේ එග්මානික එහා මතීග එහා දුරුග එකලාගේ ذات ෆු වඩිගෙන් වාරගස් එකලාගේ මාලතකුන්ගේ අමලත උතරෙන් එබ්බස්කම එකලාගේ වංහනා වෙගෙන් නොවේ හදීස්ගේ සනදුග ඒ බුර ඉල්මරි වාහ දක්කා හදීස්ගේ සනදු සහහක අබේ දෙන්න මස්කුරින් අවුමෙන් බයන් කුරි සහාබීන්ගේ ෆරාප්පුල් වාරදහ බස්පුරතකි සහාබීන් නහම සහ වාෆුරතකි e mehaysa walgun babu nimmala firat korbiya den anna reg babu nerona masata ka be wahda kadme fodo bem fahu babu walgun men kurim bayan kuri paden den anna reg irat ko gumno fen nimmala wen den class onnani anna hafta ka aita dugare walgun men hukurdu foranje men hukuru gas den anna hukuru gas hada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh